مەمەد تانڕی وێردی بەرپرسێ کۆمەلەیە جڤاکە کوردی ئەڵمانیا کوردیشە گمایندێ ji Almanya ji bajarê Gîsên li gel min kek Mehmet dema te xweş be xêr hatî êvar baş êvar baştir bi rastî yanî rola we bi taybetî Kurdîşekî mayndê di helwesta Almanya'da de gelekî mezin e ku piştgiriya Kurdên rojava bike meselen Annalena Baerbock eşkere anî zimanê yanî من حس کر وی بزانم یعنی اف پشتگیری آلمانیا براستی پشتگیری که دمکیه یعنی جی استراتژیک و پشتگیری کردین روجاوای کردستانی بکه که تو بخوینم هیویت کم استراتژیک به خانم بیاربوک خبر ندامه ام وک NGO ریخستنک آلمانیا و کردا جمعه بگوتن ام بکی خوشی تبی دلگاسیونا Annalena Baerbock و بانیانا لی باهاتانا کردستانی و شامی لی وک وزیانی زبان Baerbock و سروکی وزیر فرانسای اداره بارود بناوی یکیتیا اوروپا هاتن یعنی همو ولاتی که اندامی یکیتیا اوروپا نم همو بناوی وان ولاتا هاتن Türkiye onzanın Annalena Baerbock berebe çend hafta çubu Türkiye danustandın kırbu serbe müjare ser persak Kurda ani bu zaman hen rahlezi me liya kirin jberku got emu vezirin Türkiye derbe vek fikrin ku hamu çekdarên ku Suriye hene beçek bikin yani Kurd zîtiye da li alternatifek din şanine da me vê rexne kir di sosyal medyada li em slav dikin ku Fransa û Almanya bi navên hemû welatên Yekîtiya Ewropa serdana Şamê kirin û pirsak Kurdî anî zivan û Sûriyek pêşerojê ê çawa be anî zivan gotin em naxwazin Daeş li Sûriyê hukm bike an sewere ser hukmê û wezîrê Fransayê bi eşkereyî alîkariya xwe ji bo Kurdaşanî de bi navê Almanya zî me hêvî dikir Baerbock zî mesajek wisa bida em hêvî dikir rojên pêş telefonek General Mazlum Abdî bike an zî İlham Ahmed yek berpirsyarê herêmê bike û piştgiriya xwe bîne zivan hêviya me ew e ku Almanya ser Kurda polîtîka xwe biguherîne û ew danûstandin stratejîk bine taktik be kek Mehmet meselen Baerbock ji partiya keskan e partiyên din çawan e mesela Sosyal Demokrat hene partiyên muhafazekar li Almanya hene Parlamena Almanya Bundestag çawa temaşayî pirsa Kurd dikin li Sûriyê rastî gerek mesela meriv polîtîka dewletê û polîtîka partiya piçek ji hev cuda bike ev 100 sal e Almanya polîtîkak wanê Kurda heye ser Kurdistanê heye polîtîkek dijî Kurdaye Almanya heta niha 101 sal e rêz ber mafê çarenivîsiya dewleta Kurd negirtiye em bangî dewletê dikin awsfertîka am ciyek polîtîka çê dibe vê polîtîkayê biguherînin yani dem zû hatiye birastî yani Annalena Baerbock an partiya keskan wexta ku wek partî xeber didin wek şexsiyet xeber didin alîgirên dostên Kurdan e lê wexta ku wek berpirsyarê dewletê xeber didin berjewendiyên dewleta Almanya digirin berçav û berjewendiyek wanê tarîxî dîrokî gel Osmanliya dest pê kiribû û heta niha bi dewleta Tirkazî bidomîne yani gerek Almanya bizane be çawa ji bo hereba 23 dewletê têxwestin li İsraîl dibên dewletek Filistîniya ava be lê ji bo Kurda 5 milyon zêdetir hêjmara me belkî hîn zêde be rojhilata nabîn mafê çarenivîsiyê rêz bernag û navên dewleta Kurdî heqe û halbikû di wê welatê da 2 milyon zêdetir Kurd dijîn 6 salek ku em li vê welatî ne hemwelatîne ev mafê me ye zî dem bi rastî zû hatiye ku ew polîtîka were guhertin yani rexneyê me ne tenê ji bo partiya keskayê ye yani sibêtirê 23 Sibatê vê îsal hûn zanin hilbijartin li Almanya pêk were
احتمالك مزن فريدريك ميرز ببا شاورمندي ألمانيا كي كاري دربي بنرين نديارة لي اف بوليتيكاي كاب دوم بك دم هاتيه كو بوليتيكا ألمانيا سر كردا بنوبة ورقوها باشا تشتكي مثلا هون بيواندين والراست الراس لقال برلمان فدرالي ألمانيا هنا لقال سروكوماريا ألمانيا لقال يعني كانسلر يعني جي وزير سروك وزيرية ألمانيا هي هون قد فيكي ناينن سر ماسايا وان دما كون دچن سردانا وان برپرسين برندين ألمان دكن چد بيشن هونا دیسات بری سه چهار هفته سروکی جواکا کرد آلمانیا بریز علی ارتان و گل شورمندی آلمانیا اولاف شولز جبیا حرتم در روجا به مدایا براستی به پلتفرم دن دازی وک نمونه هفته بهوری وزیر آلمانیا Entwicklungsministerium ناکردیا و نای بیرامن آنی بزوان کو ألمانيا 6 مليون أورو أليكاريا سوريا بك وكواري بروجادا ما نامك وزارة را نبسان كو مموت ام هيفي دكن كو جبركو سوريا آخا سوريا سيك دسي كردا دايا بن كونترالا كردا دايا حتى نهاوه هرمي كردي را دو أليكاري نكري أليكاريا بوليتيك هوماني جرك اف بروجيك و قبول كرنا بو سوريا 6 مليون أورو باراكوي بچه هرمي کردستان ازی و او پره وی سالی به 120 میلیون یعنی گوتر من دروجه به مدایه هرتم امتینن زبان دبین اری لی پولیتیکا که اوسفرتیگه امت هی دربی ولا سر برجوندی هاتی آوا کرن یعنی پیچک زی مدلک کبنه براست نه ریالیسته ام کار دکن دخوازن کو اف پولیتیکا ورگ وارد كات ممت من حس كرت شكل دم بزانبن هنا فكرن دما بيشتا شاندك أفابكن يعني أو مثلا سازين إنجي أو ينجفاك سفيل كو قال لك أكتيفن قوتنا وان تأثيرا ويها يا براستي هم لسر جواكي هم جي لسر رايا قشتيا ألمانيا هنا فكرن مثلا بسردان بچن روج أفاي كردستاني پشتی تایبتی پشتی روا اسد یعنی روشن نکرده بله براستی روجا مدایه ام بچکلی بندا اوینه یعنی هرمی کردی فراکسیون کردا بچکل هم بکن انکسی و کسری ونزانن کردین دیاسپورای به ویدیو و به مساجا بانگی هر دو آلیا کرن کو کرد یک رزی خو آوا بکن بچک زلال به امی دلگاسیونک لآلمانی آوا بکن وقت جواکا کرد امی سردانا هرمین روجاوا کردستان بکن لی ام بانگ دکن کو آلمانیا زی گاو بابیج واره پولیتیک تا چاوا سردانا باشور کردستان دکن وک هرم ناس دکن پیوندی لگل هرمی روجاوای کردستان زدینه ان لینا بربوک تلفون بگیره تلفونک برپرسیار لی هرمی بکن دیرکت گلوان پیوندی دینه براستی تنه به مساجا او نابه آلیکاری پراتیک پیوستن و گرک گاو وره آبیتن پروژیک میوه و صحیه امی سردانا هرمی روجاوای کردستانی بکن بله كيف خوش تبم من ديت او فيديو كو بلاف كربو براستي فيديو كباش بو يعني وبانجل آليين سياسيين روجاوای كردستاني كركو هالوسط خو بكن يكون كوكين خو دينن آليه كي يعني وزير دروایه فرانسا کتا پیشیا بیربوک به تلفن الگل فرماندار گشتی حسدی مظلوم عبدی جویت دبیجی پیوست بو مادام بیربوک چو شامه پیوست بو ویجی تلفنک وکر با يعني قد نبا بحثانك تشتين بروتوكولي كربانا صديسات اف گاوین دیروکینا براستی يعني دو پیر باز باورم ونزانن إلهام أحمد سياسة مدارين كرد لقال وزير إسرائيلي در و جيدون زاروا خبر دابو اف مومنت ديروكينا وك بار بهار ده نوروز دا سفير إسرائيل جارا يكمين هات رسبسيون نوروز جواكا كرد لألمانيا مساجك دا خبردانك كر و صالابيت يعني إيصال أمي بعبر نوروز زي بيروز بكن چاوا قابك
دانستاندن پولیتیک تا گاوک دیروکی بو اف تلفون هر دو سیاست مدار ازیش بو سیاست نابینا کردا و دانستاندن کردا و جویا و اسرائیل دا مومنت دیروکی نه امی بیدکن اف گاو پیشو برا آبیتن و اموالا درخن کو وقت لترکی عداد که دبین امپریالیزم آن قوت دروی دخوازن متحله هرمی بکن روجلاتا نابید بکن ام نبصایه امپریالیزم تورتی دا کستونه کرد گلک دلشانه کو امریکی هاتنه وی هفته هاتنه کوبانی بجیبونه وی بمینن کرد گلک دلشانه کو وزیر فرانسا مساجک دمه تلفون مدکه کرد گلک دلشانه کو وزیر اسرائیل دروی تلفون کردا دکه از این بیده که مفکارو دانستان دیپلماتیک پیش کبن و هرمی ما ورا ناس کرن و امسر کبن گلک سپاس که محمد تانری وردی هون کاری که باش دکم براستی از تماشاوان را بیجم کردیشه گماینده سازیه که گلکی اعتبار وی هیا هم لجم آلمانان هم جی لجم کردان سالین دورو دریجن و خدمت کریه هون گلکی دبر کردان دا وستا بونه بر پرسه کردیشه هم سپاسیه ودکن مالا واوا سرکه صاحبی لألمانيا باجار جيس